Tokom emisije imali smo priliku da vidimo kako je obeležen Dučićev dan. Naš gost tim povodom je pisac Slaviša Pavlović, koji je pišući roman Himerina krv istraživao život i delo Jovana Dučića. Dobrodošli u Kulturni dnevnik. Dobro večer. Gospodine Pavloviću, i u Beogradu je na Kalemegdanu obeležen Dučićev dan. To je bila lepa prilika da se podsjetimo na ovu značajnu ličnost naše kulture. Pa šta biste vi izdvojili iz tog bogatog života i književnog opusa? Pa ono što sam ja pokušao da izdvojim, to je stalo na nekih 300 strana ove knjige. Zaista jedna izuzetna ličnost, ne samo kada je u pitanju poezija po kojoj je najprepoznatljiviji, već i jedna njegova impresivna diplomatska karijera, a i pre svega jedan veoma zanimljiv život, čini mi se život jednog velikog avanturiste. Evo u rukama držim vaš roman Himerina krv. Šta je u njegovom fokusu, a znamo da je inspirisan Dučićem? Pa sam Jovan Dučić, zapravo ličnost Jovana Dučića. Nisam se previše udubljivao u recimo priče kako on piše poeziju, kako je nastala njegova poezija, već zapravo kako je tekao njegov život i ono što je interesantno, želeo sam da Dučićevim očima prikažem svet oko njega. Naime, u njegovim dnevnicima, u njegovim tekstovima. On vrlo retko opisuje izgled ljudi, ali sve vrijeme govori o, recimo, karakteru, o pokretu. Tako da i ljude koje je Dučić susretao, a koje sam ja predstavio u romanu, upravo su na takav način predstavljeni. Šta su u vašem romanu činjenice, a šta je fikcija? Pa vrlo malo je fikcije. Dakle, često su dijalozi fikcija, jer ja tamo gdje sam pronalazio neke podatke zaista ne mogu da nisam mogao da rekonstruišem razgovor, ali ono o čemu sam pisao, znao sam šta je ishod tog razgovora, pa je vođeno tome. Inače, uglavnom, roman ima vrlo malo fikcije. Kako biste vi zaokružili ovaj Dučićev dan? Možda nekim citatom, preporukom, da nešto pročitamo? Pre 78 godina, zapravo, kada je Dučić preminuo, pronašli su njegovo posljednje pismo u kome je pisalo da nikako za njegovu sahranu ne donose cvijeće, ne kupuju vence i ne troše novac na njega, jer je cvijeće imao dovoljno u životu, već da taj novac daju za siročad iz Srbije i iz Hercegovine. Tako da možda bi te njegove reči, taj njegov zavet od pre 78 godina i bio lep završetak ovog dana, odnosno da svi ukucamo bar po neku poruku na broj 3030. Najlepše hvala na gostovanju u Kulturnom dnevniku. Hvala i vama. Hvala i vama na pažnji. Poštovani gledaoci, gledali ste Kulturni dnevnik. Ostanite uz RTS.